Pravoslavni vernici 6. januara obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, koje prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću. Prema običajima na Badnje veče u hramovima i domovima pale se badnjaci i služe povečerja uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Na Badnji dan pravoslavci odlaze po hrastovo drvo, odnosno badnjak, koji se pali kao simbol svetlosti i toplote koja greje i zbližava ukućane. Ispred crkve Svete Trojice u Žagubici organizovano je tradicionalno paljenje badnjaka, a u ime lokalne samouprave opštine Žagubica vernicima je praznik čestitao pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević. I ove godine opštinsko rukovodstvo aktivno učestvuje sa Pravoslavnom crkvom u organizovanju božićnih praznika, odnosno dana rođenja Isusa Hrista. Za Badnji dan u svim crkvama na teritoriji naše opštine tradicionalno se organizuje božićna liturgija, loženje vatre, paljenje badnjaka uz čaj, vruću rakiju i muziku. Božić je najvažniji hrišćanski praznik za sve pravoslavne vernike i zato ga mi u svim naseljima naše opštine svečano i radosno dočekujemo. Lokalna samouprava ulaže velika finansijska sredstva u izgradnju i obnavljanje svih crkvenih objekata i pristupne infrastrukture do njih na teritoriji cele opštine, kako bi građanima bilo omogućeno da prisustvuju svim crkvenim i verskim običajima, da organizuju venčanja i krštenja u crkvi i drugo. U ime lokalne samouprave i predsjednika opštine Safeta Pavlovića želim srećan Badnji dan i Božić svim građanima koji ga slave. Čestitke svim vernicima uputio je i paroh crkve Svete Trojice u Žagubici. Božić je praznik Hristovog rođenja. Evo mi oko crkve Svete Trojice smo danas položili i badnjak na Badnji dan i sa radošću da dočekamo Hristovo rođenje i praznik u našim domovima. Svima bi poželeo puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, da sa radošću dočekamo praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista i da jednim drugima poželimo Hristos se rodi, vaistino se rodi. Amin. Super, odlično smo nabrali malo i badnjak i gledamo vatru, baš je odlično. Mnogo lepo i volim što se narod skupio u crkvenom dvorištu, da palimo badnjak. Želio bih da svake godine bude sve više naroda. Mi smo višestruko radosni kad dođemo ovde u Zavičaj i ovako lepo organizovana proslava Badnje večeri. Ovde je bilo novo i jako lepo ovo što su deca pevala i to bi uvek trebalo da bude tako. Kako se provodite večeras? Lepo, lepo. Lepo, došli smo tu, slušali smo kako pop peva liturgiju i kako priča i u 12 sati što isto nas pozvao, ko će da dođe i tako. Baš lepo. Mi smo iz Žagubice, ali opet to je prva godina kad smo tu. I sve je nešto novo. Da, sve je lepo. Nadimo se i valjda će nam da Bog zdravlje i sreću svima. U mestima gde nema crkve, paljenje badnjaka organizuje se pored takozvanih zapisa, te su tako meštani Suvog Dola grupno paljenje badnjaka održali u centru naselja, a tom činu je prisustvovao zamenik predsjednika Skupštine opštine Žagubica Mile Perić. I ove godine na Badnji dan organizovali smo paljenje badnjaka u centru sela u Suvom Dolu, da uz kuvano vino, čaj i trubače proslavimo najradosniji hrišćanski praznik. Dugujemo zahvalnost lokalnoj samoupravi, turističkoj organizaciji opštine Žagubica i mesnoj zajednici Suvi Dol koji su pomogli organizaciji svega. Koristim priliku da ispred lokalne samouprave svim građanima opštine Žagubica poželim srećan Božić, da provedu u krugu svojih prijatelja u zdravlju i veselju. Kod Srba se Božić i praznici vezani za njega svečano proslavljaju i obiluju našim lepim običajima i obredima, koji to vreme od nekoliko nedelja oko Božića čine najlepšim i najsvečanijim periodom u celoj kalendarskoj godini. A tako je bilo i u selu Laznica, gde je svim vernicima praznik čestitao paroh Danilo Glišić. Draga braćo i sestre, neka ovaj blag dan i ovo Hristovo rođenje i rođenje Bogomladinca donese u svim domovima, kako i u Homolju, tako i u
vaselom pravoslavnom hrišćanskom narodu mir i blagostanje u srcima, što je najpotrebnije u ovo današnje vreme, kada, eto, draga braćo i sestre, vidite da imamo problema i u Crnoj Gori i svuda, ali da će blagi Gospod da se molimo i da se vratimo ka crkvi. Hvala Gospodu Bogu i u saradnji sa meštanima Laznice priveli smo kraju i pokrivanje crkvenog konaka, kako i freskopisanja koje nastavljamo, ali eto i s pomoć uvek koja nam je dobro došla i uvek u zajednici sa opštinom koja je uvek izlazila u susret što se tiče Lazničke crkve. Eto i danas podelili smo dragoj deci Lazničkoj poskromni paketić za Božić. Dobro je, više godina se pravi ovo i dobro je. Kako se vama sviđa večeras? Dobro, odlično, nije loše. Biće bolje za mladi ljudi. Hvala Bogu, lepo, da doživimo dugo još, nek se rađaju deca, nek bude više naroda. Dobro je, lepi običaj. Narod se skupio i lepo. Proslavlja se Božić, radostan praznik. Ima rakija, kuvano vino, čaj, paljenje badnjaka, lepo bilo sve. Narod ima dosta muzika. Tradicija svake godine. Svake godine tako tradicija kod nas ovdje. Svi običaji i obredi imaju jedan osnovni smisao i svode se na jedan cilj. Umoliti Boga da sačuva i uveća zdravlje, sreću, slogu, mir i jedinstvo u porodici. Mir Božji, Hristos se rodi.